mun rang ranga tanga INP Mizo channel subscribers tele ngai thatu zong zong te inza in chibai le vek ule voin hi march ni sari thole ni ania dama in om theu kan be sei Wagner Group le Russia sipai te karah in rem lo na a om ta Russian military in ral thuam apedu talo BBC chuan ni zan khan Russia sipai te le Wagner Group in kar buaina chungchang aron ziaka report in atar landanin March ni thum khan Wagner Group how to pa Yevgeny Prigozhin chuan Bakhmut atangin video ati chuaka chuta chuan Russia sipai te ne na an buaina chungchang asoi chuaka ni Wagner Group kan ti te hi Russia rama private military company annia Russian Defense Ministry in a ruai thina Russian military operation ranga Wagner Group te hi an chethin Syria te Sudan Mali te le Libya lama te khan roi an lo ni to bok Ukraine indo ma khan Wagner Group hian sipai sanga vel le kanaya Ukraine indo na wangin Russia chuan sipai a in dai lo hlea Wagner Group sipai hi singa lai aroi to ni in an soi Russian Defense Ministry in sipai atlak cham em awangin September ni somni le pakhat sang ni somni le pani khan Vladimir Putin chuan partial mobilization mipa tupo military experience nei to chu sipaya ko theina thupek achua amaro chu sipai mamo zat an muzo ta chuang lova khatatang khan Wagner Group te hi an lo lang ta ni Russia rama hetianga mercenary force sarkar sipai pa ngai nilo poisa sumpek tiamaroi angchi hi danina phalmi lova amaro chu Wagner Group hi Russia sarkar chuan kumsang ni somni le pani khan company angin a register takmia maya St. Petersburg ka headquarters nein register company annitani Russia mun ranga sipai an lathina Russian media te chuan patriotic organization ram mangai tu pol ti inan kauthin Russian force ten Bakhmut bula solidar an run nu khan Wagner Group le Russia sipai te kara thu in chu a omta a solidar chakna khan ming that na la kan tum ve a Russian Defense Ministry chuan solidar indona Wagner Group until ve ti po atar lang du talovani indona moala chuan Russia sipai dik takte ayin hlo neyaroi mercenary army te hi an huai sen jok daya solidar kha Wagner Group omlota se Russian force te khan an la kher lowang ti turani Eastern Ukraine lama indona tamjok hi Wagner Group te cho chua ani Bakhmut le chevel indona kalmeka Wagner Group te chuan ral thuam an tla chamta hle ni in an ho tu pa Yevgeny Prigozhin chuan March ni thum khana soya Russian Defense Ministry in an phat san ta ni in asoi nge Prigozhin chuan Russian Defense Ministry chu Wagner Group ta na ral thuam chua du lova apua February ni somni le pangi khan Bakhmut lama Wagner Group te tan ral thuam lak na tur le kha zi ani thu le cholkar ni don an nga nuwa po claim te bak an la don lo thu asoya tin Wagner Group palai chu Russia Military Command Headquarters sa alu an phal lo thu asoi bok Prigozhin chuan Ukraine Special Military Operation Command tu Valery Gerasimov nena po an harsat na athen to thu asoi hetiang hithilom dan ni si chuan Yevgeny Prigozhin chuan Ukraine indona Russia achak lovani chuan Wagner Group te pu chiat an tum don ni a riat thu asoi lang bokani ral thuam kan tla chamta hleya Ukraine lam chu anin buat sai na sa hle mai sia kan hnung tol mai ngai don ne na lang ma se kan hnung tol chuan history a kan minga chuang dona indona atlom tura kepen masaber ti in min soi to don hei hi ni kan boina chu ti in Yevgeny chuan soi Yevgeny Prigozhin chuan apol te tel lovin Russia ral matong ten omzia an nei lo thu asoi boka mun tina Ukraine sipai te be tu chu keima ni zok hi kan ni ati
March nilia Bakhmut Deputy Mayor Alexander Marchenkoan asoidanin khopui kothera Russian le Ukraine sipaite anin dova Russia sipaite point malam anpan theibik lo ni ina soya khopui hum pon tum hran lo atam thayang ber Ukraine mi pui tha antum ber ni na lang atibok engpo ni se Russia sipai tak te ayin private company sipai an roi ho hi an huasen fezok ne na langa amaro chu ming thatna credit engman pedu ta silova Wagner Group te po hi anril ruana vedet ne na lange German Chancellor in China avota cher mai Ukraine indona aya ngai ven hlo ta zok chu China and Russia atan puyangem ti hi animai ome tunlai international politics hi chu Russia le China inzui chho hi kan thlir deuh thup ani bera tongka a anin lai chin na ataka apar chhuwa hun tur hi kan ngai ven lo theilova western countries te point an hlo thon berani mani khan ngai dan klem kan soya China hian Ukraine indona ti top turin ruwa manna peace plan nei angin ain soya in remna asoi mek lai hian ral thuama Russia tan pui hi alo tum rozok ni na lang boka Belarusian President Alexander Lukashenko an Beijing atlo tumpo kha ngai ati thalo hleni West Ramten Poland kaltlanga ral thuam Ukraine an pek ang devin China le Russia hian Belarus man tangkayan tum ni na lang German Chancellor Olaf Scholz chuan nimin March ni rukhan China avota a China in ral thuama Russia atan pui chuan aso khok atuar hleang atia amaro chu chutiang din mun em chu kan thlen lo ram ka be se atibok March ni thum khan US President Joe Biden le German Chancellor hi White House anin koma ni nuwa CNN chuan German Chancellor hi interviewin China vauna thu asoi chuak ta ni US official te chuan China hian ral thuama Russia atan puyan rin thu an lo puang to a US ngai dan hi Olaf Scholz hian atom pui ve ta deuh ani mel Olaf Scholz chuan China chu ral thuam manglovin Russia chu indona ti top tura min jok turin angena CNN chuan ti hian azota China hian Russia lo tran pui ta se sanction dan tur engai tuangem atia Olaf Scholz chuan so khok ane ngei karing amaro chu tiang thil a thlen lo nan ma kan la renga kan hlotlin ngei po karing chuti chung chuan film khur taka thil ti angaya boruak khi khai renga poimo atibok German Chancellor hian engtiang chien nge China hrematum ti asoilova Europe khomol puya economy lian ber German hian China nen trade relations thatak aneya rambung malasoi chuan China hi German trade partner lian berani March ninga pathian ni khan European Commission President Ursula von der Leyen an munuin German cabinet chuan Chancellor Olaf Scholz chu anzota China hian Russia tan puya tum ngei ti fin fiana a omem omta se I sarkar hian Beijing a sanction angem ti in anzota ni Olaf Scholz chuan pe hel devin a chang ta a China sarkar in a soi angin ral thuama Russia atan puilo kan pe sei veka chu kan du berle kan phut latani kan thir zeldonia atia sanction chungchang zo na ero a chang talo European Commission President Ursula von der Leyen ero chuan voin thlengin China in Russia ral thuama tan puya tumna kan la muran lova chuti chungchuan chik taka kan enzui renga ngai ti in a soya sanction chungchang ero tan puita se ti ania a huna thlen ma chu a soi theilo ati zona an chanda na tang hian Europe ram te hian China hi nataka an sanction arin om chia lo German Chancellor Olaf Scholz chuan zona ape hela European Commission President poin achang thadu chuang lo boka chuti lion French President Emmanuel Macron chuan Beijing tloa China hanti lom atum ni om takania China hian Russia tan pui eng ma se European ram te hian eng ualan ti arin om lo hle a tlan chesa a vo ve satlia mai an ni deuh ani hi
Russia an sanction awanga Europe ram buaina hi ana mai lo hle a oil le energy in dai lo na ina ti buai me ka China an sanction le ani ngat chuan atuar bertur chu Europe ram te bok anni chu wangin Ukraine hian inrem na kong adapa atlom zok ni atum thuai lo chuan buaina ati sei mai mai don ni te po ina langa Ukraine hi chuan eng tika ma Russia hi ne ngai don lova West ram te la hian Russia do ne na tham ral thuam an pe don ei si lova thil hi aboi kual vel mai mai don ni ina lang ole khati zong kha tun tumata na international news le politics kanan soi thai chu ni a ngai khatu zong ten atop thlengin min lo ngai thak sak le a in sa chunga kan lo me